ovaj kanal. Ovdje Joksi. Danas ćemo otvarati ove pekove za Svetog Patrika. Koliko sam glup ispao. Prvi deo videa nisam uopšte shvatio, tek sam sad video da mi mikrofon uopšte nije bio uključen i da mi se nije glas snimio. Sad ću da vam ubacim samo na brzinu da vidite šta sam sve dobio. Otvorili smo pekove za 2,5 miliona. Otvorili smo 5 ovih pekova. Kao što ste vidjeli, dobili smo ovog Evansa. I ovog Bolger, kako se već izgovara. Ali ono što sada radimo, pokušat ćemo da uzmemo Colemana. Nadam se da ću uspjeti u tome. Držite mi palčeve da dobijem Colemana. Ajmo, idemo na Colemana. Ajde, molim te Bože, samo da dobijem Colemana. Ajde, molim te Bože. Jebem ti mater. Nisam uspio da dobijem Colemana. Dobili smo ovog za Svetog Patrika. To ću sad i da stavim. Ali opet bolje da smo dobili ovog lika Colemana. Dosta mi se sviđa ovaj logo. Sada što idemo da uradimo, idemo da uzmemo ovog, da probamo u stvari da uzmemo ovog Fernandeza. Ako treba daću sve samo da bi ga dobio. Jedan lucky. Ajde. Brzo ću ovo otvoriti jer sam se smorio zbog prvog videa. Mislim prvog dela videa ovog. Idemo na posljednji, ajde samo da dobijem. Ajde molim te Bože, bar ovo. Dobre, dobijemo Fernandeza. Dobre. Uspjeli smo bar Fernandeza da dobijemo.
i taman. Stavili smo Sona, Team of the Week na transfer market za 4 miliona da ga prodamo, ali zato sam sad uzeo Fernandesa. Ima odlične ocjene, mogu bi da ga istreniram, što ću uraditi kad budem imao coinse. Ovako, moj plan je, kad mi se bude prodao taj Son, naravno snimit ću još jedan video kad budem otvarao pekove, želim da iskoristim formaciju, samo da vidim da je to ovo. Ne, nije. Želim sad da vam pokažem jednu formaciju, da li je to ova. To je ova formacija. Pokušat ću da uzmem Kolemana, koji će mi biti na ovoj poziciji, i onog Langa ili Longa, kako se već zove, isto iz eventa Svetog Patrika, pa da vidim kako bi to izgledalo sada, jer ovo je vrlo kratak video ipak, zato što bio bi preko 20 minuta da sam ipak snimio taj glas, ali nisam uopšte shvatio da mi je isključen mikrofon, zato morat ću ovako. Odigrat ćemo jedan ili dva vs atak meča, kao što ste vidjeli, sad je tu kao novi vs atak meč. Tu su sad ove nagrade, iz ovoga sam dobio Mosesa. Sad ono što je dosta teško jeste da, jer vam padaju sada na početku, vam padaju likovi 95, malo pre mi je pao jedan čak 8, izvinite, pao mi je jedan čak 100 overall team. Dobro, sada smo mi dobili ipak nekog lakših protivnika, što je ipak super. Oprobat ću se odmah ovdje sa Suarezom, ali nisam ipak uspio da šutnem, bio sam izblokiran. Idemo Suarez. I Dele Alli postiže gol za 1-0. Ide Suarez. Prolazi Lindelofa, šutira, pračka i nije gol. Nije gol, što je šteta velika za naš tim. Šutira Suarez i postiže gol za 2-0. Sad ćemo da vidimo, da dodamo loptu malo Fernandesu. Samo da vidim gdje je, evo ga. Ok, izgleda za sada. Htio sam da ga vratim pa da probam da uradim kako Rumble Flick radi. Super je. Ipak ovo bilo puno igrača ispred mene, nisam mogao da šutiram. Njegov golan bran neće sad valjda da nas pobedi. Fernandez nabacuje. Loptu izblokirao Sandro. Šutira Suarez, ali ipak ne postiže. Ni Petit ne uspjeva da postigne gol glavom. Ide Suarez i Dele Alli postiže. Ne! Gerson, ne! Sada sve ili ništa. Ali ipak ništa. Eto, dobili smo u ovoj epizodi Fernandeza, Evansa i ovog Bolžera, ili kako se već izgovara. Pogledat ću samo Fernandez koliko košta. On je 88 rejtovan. Lama. Košta oko 1100. Vidite, u ovoj epizodi sam ja potrošio oko... potrošio sam 2,5 miliona, a vratili mi se oko 3,5, možda čak i 4. Ona Evans košta 2000 i oko 200. Ona Bolžer oko 300. I ovaj
Pa tako nekako, 3,5 miliona mi se vratilo. Sada, upravo mi se stavio Sona da mi se proda, on je zver po ocenama, ali ipak i Fernandes je dosta dobar, a trebaju mi coins ipak. Jer planiram da uzmem ovog Kolemana. Sljedeća meta mi je Koleman, pa ovaj Lang. To je to od ove epizode, vidimo se